ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, porque como decimos, en apenas 10 minutos va a comenzar esta bandera Algortako Portusarra en su 11ª edición. Gogoratu ingo dugu, lehenengo txandan zazpi ontzi izango direla nor baino nor. Lehenengo txandan, lehenengo kaletik Donostiarra B izango dugu, Kolindres izango da bigarren kaletik, hirugarren kaletik Castro Iberia, eta honek urten ondoren 2 minutu igaro ondoren beste lau ontzik izango dabela. Urtera horretan urteteko aukera Ibaik izango da lehenengo kaletik, Lutzana izango da bigarren kaletik, Bermeo Sumoil izango da hirugarren balizatik joango dana, eta laugarren balizatik Raspas izango dugu. Calle 1K, estas tripulaciones. No. If you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, Patrón Ibai cogiendo las tachas, Ibaica calle 1, Luchana Round calle 2, Bermeo Sumo en calle 3, Raspas calle 4. That's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me, cause I can count on you. Bueno, hasi dira lanean, ikusi dozue lehenengo kaletik urten dabenak Donostiarra B izan da, Kolindres izan da lehen bigarren kaletik izan dugu baina, hirugarren kaletik urten dana, eta Castro Iberia izan da laugarren kaletik urten dan ontzia. Ondoren, minutu eta erdirero gutxi gora bera, hortze urten dira, Ibaika lehenengo kaletik, Lutzana bigarren kaletik, Bermeo hirugarren kaletik, eta Raspas laugarren kaletik. Beraz, orain balanean zazpi ontzi dagozela gogoan izan, eta hortze dagoz lehenengo paladatan, zazpi ontzi honek gogoratuz, zazpi ontzi honek osatzen da bera lehenengo txanda, eta une batetik bestera helduko direla lehenengo maniobra horretara, lehenengo hirigontziak Donostiarra, Kolindres eta Castro. Ikusiko dugu zentzu diren denborak, erreferentzi denborak ebe izango dira, ze emoten deu gaurkoan be, aizik bagorantz egingo dauala, ikusiko da zelako da eragina daukan gaurko estropadan be, eguraldi honek, aize honek. En unos instantes 7 embarcaciones, como decimos ya, están remando, correspondiente a las 7 embarcaciones de esta primera tanda. Recordamos que por la primera calle han salido Donostiarra, por la calle 3 Kolindres y por la calle 4 Castro Iberia, y al de 1 minuto, 2 minutos aproximadamente han salido por la calle 1 Ibaica, Luchana por la 2, Bermeo por la 3 y Raspas por la 4. Y ya están las 7 embarcaciones de esta primera tanda remando, ya están las embarcaciones dirigiendo, trabajando en el primer largo.
Ya vemos que se acercan ya las primeras 3 embarcaciones a esa primera maniobra. Vamos a ver esos tiempos de referencia. ¿Cuáles van a ser? Veremos qué tiempos realizan las 3 primeras tripulaciones que han tomado parte en esta regata Algortako Portusarra. Como decimos, en la 11ª edición. Veremos también el handicap del tiempo, el viento que parece que va a más. Veremos si tiene consecuencias en esta regata, en esta ARC2, en la 6ª jornada. Recordamos 15 embarcaciones y ya las 3 primeras que se acercan a esa primera maniobra. Vamos a ver, ikusiko dugu zelan aritzen diren lehenengo 3 ontziak lehenengo maniobra puntu horretan. Une batetik bestera jasoko dugu. Hemen ez daukagu GPS-erik, bista daukagu, ia horrek zer dinozkun, biste eskasa ganera. Hortze dago ontziak, une batetik bestera, lanean dagoeneko patroiak, ja emoten maniobra hori, laster batean jasoko dugu denbora ofizial horrek. Hemen zen daukagu dagoeneko denbora ofizialak, Donostiarra 5:40, Colindres 5:54, Castro Iberia 5:11. Ya tenemos esos primeros tiempos de la primera ciaboga. Mejor tiempo hasta el momento Castro B, pero Castro Iberia 5:31. Pues parece que tenemos algún problema ahora, ¿oís? Ahora mejor, vale. Que no me oís. Denbora kontxe izango duguz. Ia denborak hementze eskuartean daukaguz dagoeneko, eta denbora bikonena oraingoz behintzat Donostiarra berentzat. 5:11, 5:31. 5:31, el mejor tiempo por el momento para Donostiarra D. Vamos a dejar al juez que coge esos tiempos. 5:40 para Castro Iberia. ...5:44 para Colindres. Beraz, oraingo zoresek lehenengo ziabogoko denporak 3 ontzi honenak, eta dagoeneko eskuartean baitze. Une batetik bestera jasoko dugu baita. Hementze daukaguz, eta denbora bermeo dugu, denborarik onena oraingoz, bigarren txando horretan urten duen bermeok 5:19 egin dauz, Ibaikak 5:23, 5:7 Lutzanak, 5:13 Raspas. Vamos a repetir esos tiempos. Por el momento Bermeo 5:19, mejor tiempo hasta el momento de esa primera ciaboga. Segundo tiempo para Ibaika, que boga por la calle 1, 5:23, 5:27 Lutzana, 5:33 Raspas. Oraintze bertan, une honetan bertan, zazpiontziak bigarren luzea burutzen, eta denporarik onena 5:19. Bermeo dugula azpimarratu behar da. Emoten deu arazoren badaukagula delegatuen ordezkarien inguru horretan. Guk eurera, hortze ba, oraingoz behintzat denborarik onena Bermeo sumoiek egindako denbora dugu. 5:19 hemen datoz ontziak, hortze ikusten dozuez. Bigarren luze hori beteten, hortze dator gogoan izan Donostiarra lehenengo kaletik, eta laugarren kaletik Castro Iberia, Colindres atzerago dator. Emoten dugu behintzat Donostiarrak datozala lehenengo postu horretan.
Eta atzerago ikusten duguz beste laguntziak, hor olatuak be hartzeko aukera dabe, aizikorain lagunduta, emoten deu denborak hobetu egingo da bezala. Bigarren ilusio honetan, vamos a ver cómo maniobran en esta segunda ciaboga. Ya vienen en este segundo largo Donostiarra B por la calle 1 y Castro Iberia por la calle 4. Colindres se queda algo más rezagada. Vamos a ver esta maniobra, parece que Donostiarra B va a llegar en esa primera posición a esta segunda maniobra. Por detrás también se acercan ya el resto de embarcaciones, las otras 4 embarcaciones. Recordamos en la primera maniobra Bermeo Sumoel ha realizado el mejor tiempo con 5:19. Hortze dator Donostiarra B, lehenengo kaletik, emoten deu aurrerago datorrela. Castro Iberia laugarren kaletik, hor olatuak hartzen datoz, aizik lagunduta ganera. Bigarren luzio honetan, hortze Donostiarrak emoten deu lehenengo postuan datozela. Colindres atzerago geratzen da, Castro Iberia bigarren postuan datorrela emoten dau. Hemen datoz, bigarren ziaborako lanean, hortze ja preparaten Gipuzkoarren patroia. Hortze ikusten duguz Donostiarrako arraulariak bigarren maniobra hori egiteko prest, dena prestatzen. Hortze ba, atención a esa segunda maniobra de la Donostiarra. Atención, calle 1. Ya la 1. Emon deu Donostiarrak ziaboga hori, lehenengo postuan dago. Laugarren kaletik hortze dator Castro Iberia. Ya la 4. Osta, justuan emon dau Castro Iberiak bigarren ziaboga hori, hortze dator Colindres B. Colindresen denbora B, hortze. Ba, justuan honepe, estuan, aiziko horrera gine egiten dago lemoten dau, kontutan hartu beharrekoa patroien aldetik, eta Donostiarra, ordoie, hirugarren luzean, Gipuzkoarrak abantaia hartuta, calle 1, Donostiarra 10.55, calle 4, Castro Iberia 11.09, Colindres, calle 3, 11.25. Hirugarren kaletik Bermeo datorrela lehenengo postuan, baina Ibaika hemen lehenengo kaletik hortze dator borroka eropelika ederrean Bermeotarrakaz batera, baina emoten deu abantaia gazdatozela Bermeotarrak, ia ba, ze denpora egiten daben. Vamos a ver ese tiempo en maniobra, en segunda ciaboga, tiempo a superar, recordamos 10.55, el tiempo realizado hasta el momento por Donostiarra B. Emoten deu hobetu ingo da bela, hortze datoz Bermeotarra, dana prest, adi Bermeo. Ya la 3. Ya la 1. Hostia, ondo hartu dira, Bermeo guztete, Are hobeto. Bermeo hobeto. Ya la 2. Ai, tiempo, venga. Tiempo de joder. Eta hortze dator, laugarren postuan, osta horrek, Raspas. Ja, Raspas B, emonda bella, bigarren ziaboga hori. Eta emoten deu denborak hobetu egin da bezala, hortze datoz. Vamos a recordar esos tiempos, mejor tiempo hasta el momento Bermeo, 10.36, amarrogeta amasei Bermeok egindako denpora, baina estuan Ibaika bigarren postuan, amarrogeta amazortzi, 10.38 para Ibaika. También mejora el tiempo de Donostiarra Luchana, 10.47 y Raspas 10.57. Gogoratu ingo dugu, oraingoz behintzat sailkapen nagusi batean, Bermeotarrak direla lehenengo postuan, 10.26 egaz. Bigarren behin-behineko sailkapen horretan Ibaika izango litzateke, 10.28, hirugarren Lutzana 10.47, Donostiarra izango zan laugarren postuan 10.45, eta Raspas bosgarren 10.47. Ondoren etorriko ziren Castro Iberia 11.09 eta Colindres 11.25 denboragaz. Esa es la clasificación por el momento. En esta segunda maniobra, mejor tiempo hasta el momento para Bermeo, que tiene en esta segunda maniobra un tiempo de 10.36
Vamos ya en ese tercer largo, zazpiontziak ja hirugarren luze horretan, gogoratu ingo dugu zazpi direla leian dagozan ontziak lehenengo txanda honetan, hortze dagozala lehenengo txandan Donostiarra dagoela lehenengo postuan, Castro eta Colindresen atzetik, edo aurretik hobeto esan da, eta bigarren txanda honetan, Bermeo dugula lehenengo postuan, Ibaika bigarren, leia estua eta polita, bermeotarrek eta Ibaikak eta Gipuzkoarrek daukatena, hirugarren luzean, gauzak argitzen diren, hortze doia zazpiontziak, hirugarren luzea beteten, audioaren arazo horrek, bestela entzun bari geratzen dira nire txapa. Ja, motel. Bai, hobeto. Bueno, hortze dago zazpiontziak. Hirugarren luzea beteten, dagoeneko ikusten dagoz Donostiarra eta Castro heltzen dagozala. Hirugarren ziaboga horretara ikusiko dugu. Mantentzen da Donostiarraken denpora hori, ero Castro Iberiak lortzen dauan laburtuti hori denpora hori, gogoan izan, atzetik dadozala. Denpora hobea beteten Bermeo eta Ibaika, eta Lutzana be, hortze lehi estuan eurekaz batera, ia zelan geratzen dan hirugarren ziabogako denpora hori. Bueno, konpuntu dira arazuk, dana ondo entzute duzue, ordezkariok, bai, okei. Eta, oin entzungo duzue bai. Hortze dagoeneko, hirugarren ziabogako denporak, une batetik bestera jasoko doguz. Dagoeneko burututen une honetan, denpora horrek, lehenengo kaletik, ia, 16:12 Donostiarrak egindako denpora, 16:52 tiempo de Donostiarra ya, tras realizar esa tercera maniobra. Vamos a ver cuál es el tiempo de Castro, Iberia y también el de Colindres. Están a punto ya de maniobrar. Baina emoten dugu abantaia haunditu egin dagoela Donostiarra ontziak, hirugarren luze horretan. Eso es lo que parece, vamos a ver esos tiempos. 17:21 tiempo para Castro Iberia, amazazpi hogeta bat Castro Iberiak egindako denpora, haunditu egin dago bai, denpora hori hirugarren luzean Donostiarra ontziak, eta Colindres ontze bertan maniobra burutzen, une batetik bestere jasoko dugu denpora hori be, ia Colindres, une batetik bestera, amazazpi berrogeta amaika, tiempo para Colindres 17:51. Ya están las tres primeras embarcaciones en el último largo ya. Apenas 5 o 6 minutos para concluir su regata. Vamos a ver esos tiempos para las próximas 4 embarcaciones que están a punto ya de maniobrar. Ya vemos las embarcaciones que se acercan ya a esa maniobra. Ibaika y Bermeo Ibaika. Vamos a ver quién de las dos tripulaciones en esta tercera maniobra era Bermeo, la que superaba a los guipuzcoanos por 2 segundos. Veremos si se mantiene o no, si Iberia logra recortar ese tiempo. Ibaika, perdón. Une batetik bestre jasoko dugu Ibaika eta Bermeoren denpora Lutzana be. Hortze dago leia horretan, ez dago atzean geratu nahi Lutzanako taldeak. Ja ikusten dugu hor maniobra burutzen ontziak, une batetik bestera denporak. Bermeo Camasello hogeta bost, Bermeo 16:25, Ibaika 16:28. Se mantienen esos 2-3 segundos la pelea entre las dos embarcaciones. Lutzana 16:43, amasei berrogeta iru Lutzanak egindako denpora. Eta Raspas Altaiakun, laugarren kaletik beste etxeko taldea izan genke. Are eta Arra, hortze lanean eta maniobra egiteko prest. Areetako ontzia eta ametze bere denpora, amazazpi 0-2, 17:02 el tiempo de Raspas. Ya tenemos las 7 embarcaciones en el último largo. Recordamos mejor tiempo hasta el momento para Bermeo, sumó el 16:25, seguido de Ibaika a 3 segundos, el 16:28 para Ibaika.
Entran ya las 7 embarcaciones en el último largo, hortze datoz ontziak azkenengo luzean, haizeak eta lagunduta datoz ontziak, emoten deu Donostiarrak arazorik ez da bola izango, Castro eta Colindres gainditzeko, baina atzetik datozenen denbora bekontutan hartu beharko da Donostiarrek. Atención a ese final de regata para estas 7 embarcaciones. Vemos que el viento también poco a poco va aumentando, eso es lo que parece. Baina, ia ba, ez daukan eraginik gaurkoan eguraldiak, gaurko estropada honetan, vamos a ver. Ya se acercan las embarcaciones medio largo para Donostiarra y para Iberia. Colindres es algo más rezagada por detrás. La pelea entre Ibaika y Bermeo, 3 segundos era la diferencia a favor de los vizcaínos en esa tercera ciaboga. Vamos a ver si se mantiene esa o aumenta esa ventaja o por el contrario Ibaika logra superar a los vizcaínos. Vamos a ver ese decisivo cuarto y último largo. Hortze dator Donostiarra bien bitartean, azkenengo txampan, azkenengo 200 metrotan sartuta Donostiako ontzia, lan bikaina burututen. Atención ya, Donostiarra acercándose ya a esa línea de meta. Azkenengo metrotan sartuta. Ahí vienen los guipuzcoanos, seguido de Castro Iberia por la calle 4. Más rezagada queda Colindres. Atención al tiempo realizado por Donostiarra. Azkenengo txampan dator Donostiako ontzia. Los Donostiarras azken txampan sartuta, txalo handi bet Donostiarra taldarentzat, hortze azkenengo paletan sartuta. Ia ba honek egiten da ben denbora zindan, ia une batetik bestre jasoko dugu denbora hori. Hortze ba azken txampan Donostiarra ontzia. Eurentzako izango da lehenengo txandako denborarik, hiru lehenengoen arteko txanda horretako denborarik onena. Azken txampan sartuta Donostiarra. Eurentzako txala hundi bat. Hiru, talau. Ja, Donostiarra. Hortze dator Castro Iberia lagorrek aletik. Honek be geldiro lanean. Azkenengo txampan sartuta. Kantabria eta Bizkaitarrek egindako batuketa hori. Hortze dator Castro Iberia. Adi beraz, ontzienentzako denbora be. Ya verás, Castro Iberia, Colindres hor dator. Atención también, ahí viene Colindres y la pelea por detrás. Atención, Ibaika y Bermeo Ibaika. Parece que Ibaika ha cogido a la delantera, aunque Bermeo no deja. Hortze dato zepiontzia que leia estuan. Ikusiko dugu zendan aurre sartzen dana, baina emoten dugu ameti behintzat. Ibaika aurrera esa txampa final entre Bermeo y Ibaika. Atención a esas últimas paradas para las dos embarcaciones. Atención a Ibaika que va a entrar por delante. Ibaika sartuko da emoten deu. Arinago hortze ba Ibaikaren azkenengo luzea ederra. Eta Ibaikarentzako garaipena txanda honetan. Ja Ibaika. Bermeo be hortze dator, txalo datonentzat be, ja Bermeo. Eta hemen atzelago hortze dator hirugarren ontzia Lutxana. Taldea be hortze dator, txalo handi bet Lutxanari be. Lutxanarentzako be hortze leian egondalako. Adi be Lutxana, ja Lutxana. Eta hor atzelago Raspas taldea ontziko mutiak, azkenengo metroetan, azkenengo paladatan. Txalo handi bat Raspas entzako be, hortze bat Raspas sartzen azkenengo paladatan. Aretako taldea, ja Raspas. Eta dagoeneko denbora ofizialak esku artean daukaguzanak. 21:40 egin dau Ibaikak. 21:40-60 tiempo realizado por Ibaika. 21:45-58 el tiempo realizado por Bermeo. Lutxana 22:06-36.
y Raspas 22-31-74. Tiempo para Donostiarra 22-17-96, 22-47-69 Castro Iberia, 23-31-71 Colindres.